Eish. Yeah, hey man. Yeah, banna yo. Hey. O ntiretse difitlholo. A go bona gore malaitsi a ma botsholo a sta fitlhile yo. A ile fifing. Rana ke rana ra rapedisa. Rapedisa hore at least buza ka re o mphe information ya hao ya di policy. Le ya di funeral cover. Ke sore ke founela mang ha ra ga kika. Wow. Maro ntse gore tshwantse re bua ka kgang ye gona jaanong jana mara. Ha o bona re ya tsha buza ka. Ha o bona re ya tsha ya wena. Yo. O isa ke sore wa yo gana ka information e ka re ke information ya special important. Ke so le cover ya e ka se cover le catering tabe ke tletse mo strateng mo ke kopa ka di cabbage mo bo meriting Ho wena o khopo tlhe o khopo kore o batla go mpola ya bo sala o itlhangisa khanye gore di legela ka pele o tsena o Rosemary nyana wena o itse ya se ba ntshantse di cheretse house ko majukujuku nna ke na le class ke dira ka ra o mwisi malwa o mwisi Rosemary Ndlovu wena le mo WhatsApp group ya i1 Ora nna ga ke na policy ga ke na stockfele ga ke na next ke motho wa modimo fela ya mara ha go di dampi a buti ya tso tshele ya bo tshalo yona ite a ke ya nona ga rena ke go fitla yang o ntse ra ha ona tšhelete a busaka ke go fitla yang nna batlang batho nna o tsegeng wa ntapisa go sa go lo phakela for drama ya gago nna ha o se batla go mpoloka skampoloka ge iyo no o tshameke se ruriwe ke tla go latla le matlakala ha re antse mo modazini o tsamailong go tla ipitlela ko dumping site nno ira wa ragaraga a o a ira mo gana ka information yo a go go tsaya stress yo ka nne ka bitšhin go go ire mabalaga Modimo tla go bona one of the good days Siyabonga sisimbiyeyi. Ayhlala phansi lapha sithanda ungasaphakama. Wow, nakho sikuphathela imbali angizithanda. Hey, ave stylish wena. Noma ngabe udlula kunoma isiphi simo uhlezi stylish. Ngithandela ukubonisa lona lamanga. Ay. Anyaka Hey, uthulika wena man. Yeah, besikhathazeke kakhulu nale article lokizungeza. ngekhathaza ngama-journalist liwaza nihamba kangani Hey, kona bengekho the dramatic kodwa mina ngiyacela ngicela ukuthi ungayigqilazi phela sisadinga thina. Sitswenyege o ga yo gope o. Skatswenyege. Kodwa mina ngempela ngiserious. Phela thina sinoma sakudinga. Yabona nje mase ngishada mase ngihla nje laphana down ngifuna ukubona mina lapha enzansi. Okay, nanokuthi futhi ngizibuzulu ngokuqala ngowesibili ngowesithathu ngiphethe khona. Hayi.